بەێ هەڤالنۆش خۆوەکە هونجی دەزانن ئیرۆ سالڤەگەرە هەشتەمین یا شەهید نوژیانە ئەم دێ شخصێ شەهید نوژیاندا ji بۆ تەڤاهی شەهیدên خەتا ئازادiyê hevala hemûkê dawayî deqek rêzgirtin dikin. Şehîd rêberî tekoşîna Menesaxin Ticarî namirin. بەێ هەڤالنۆش خوا ئیرۆ سالڤەگەرە شەهید نوژیانە ئەم بژین شەهید نوژیان یەکەمین ڕۆژنەمەڤانە کو ji ciyayên azadberî xwe de şîngalê sala 2014 demê ferman ji alî çeteyên Daişê ve hatiye serê miletê êzidî em bijin şehîd nûjiyan berê xwe de şîngalê da ku em bijin rastiya civaka êzidî bide xweyakirin ew îşa heke dayekî dibînin bide xweyakirin şehîd nûjiyan ji mirinê netirsiya berê xwe da ciyayên şîngalê em bijin di vir jî de şehîd nûjiyan gelek zehmetî dît lê hema rixmî wan hemû zehmetiya jî em bijin şehîd nûjiyan dev ji vê xeta azadiyê berneda û karxwe di şîngalê de dameşandin xwesteka hevalnûjiyan ew bû ku ragihandina azad ya jina di şîngalê de bête avakirin me îro weka rojnamevanên jin ew xwesteka şehîd nûjiyan pêk aniya û em jî weka jinên ciwaniyên êzidî karxwebatê ragihandinê dine meşandin ji xwe em bijin ferman hatine serî civaka êzidî heftî û çar ferman hatin em bijin dîmenekî ji wan neyxweyabû ji ber ku ragihandin nebû lê hema fermana dawiyê bi saya kamîra hevalnûjiyan dîmenên wê fermanê hatine xweyakirin em bijin hevalnûjiyan gelek zehmetî dîtin lê hema rixmî hemû zehmetiya jî dev ji vê axê berneda û îşa civakê parvekir em bijin her gaveka şehîd nûjiyan çû ba malbatekê ba dayekekê rûnişt îşa wê dayekê hîzit kir ji ber wê jî em bijin hevalnûjiyan gelek karûxeba di şîngalê de dameşandin em bijin rêhevalên şehîd nûjiyan jî karûxebat weka wê di şîngalê de dane meşandin وقتی هکا شهید نوژیان کارخواب د شنگالی دا دایا مشاندن جتشتکی گاف باش دا ناوید بلکی ام بجین دسپیکا فرمانی گلک زحمتی هبون گلک تعب دید لهما لسروی همو که جیرا اتخواست کو ام بجین ایشا جواکا ازدی بده خواه کرن شهید نوژیان دمی فرمانی دا خواه دلی هر دایکی که دا گرد ام بجین نوها بدهان کچه کو د شوپا شهید نوژیان دینه کارخواب دینه مشاندن وکو دوجی ام بجین هر دایکه کو به شهید نوژیان رمایی شهید نوژیان ناس کری کسایتا و ناس کری ایرو بدهان ناوی کچن ازدی نوژیان هینا بدهان کچن ازدی ناوی و راکرین ام بجین شر نواخانه و سنون دجالی پشمرگین روج و دوی درجی گلای کمین هاتی تقاندن د راگهاندنا آزاد د شهید نوژیان کد ام دبینن هر دشمن دخوازی راگهاندنه بکتنه د شخص شهید نوژیان ده اف راگهاندنا آزاد کرنا هدف و شهید نوژیان دوی دمیجی ده گهشت آستا شهادته دشمن دخوازی راگهاندن نمینه جبر کو راستیا و تیتا خواه کرن ام بیشن ملت ازدیجی او شر جالی پشمرگین روش و هاتی او شر چبوی دایکان بردوامیا فرمان دید جبرویه که جی پشمرگان نتخواست راستیاوان بیت خوایا کرن جبرویه که جی هوالنوژیان کرنا هدف دوی درجی هوالنوژیان گشت آستا شهادته لما ام جوی دشمنی رد بیجن تا حوالا مایا روشنماوان نوژیان ارهان شهید اخز لما نها بدهان کچکن کود شوپا شهید نوژیان دا کامیرا و قلما و هلگرتینا کار خبات شنگالی دا دینه مشاندن دین کاربی تجاره جی دنگ حقیقت دنگ راستیه د شنگالی دا بکیتنا هر جارکا حوالن ما شهید تیخن بلکی ام پیتشن لی هما ام بیتر هرز کفد لی مده بیتر ایراده ما خورتد بی و ام د شوپا وان شهیده کارو خبات دینه مشاندن ام دیسا جی د شخص حوال نوژیان دا تواهی شهیدن آزادی بیرتینن ام دبیجن بلا دلی معلومات شهید نوژیان مرتاح به ایرو راستا کچاوان دشنگالی دا گشت آستا شهادته لما ایرو بدهان نوژیان لشنگالی دا رابوینه بدهان دایکان کچه ناوی خوا کرینه نوژیان جبر ایشا جواکا ازدی تنه هوا نوژیان دا خوایا کرن جبر وی که جیم دیسا سرساقی جمالبات ویرت خوازن و ام وکا جنین جوانین شنگالی کارو خبات دنه مشاندن امی هتانه کی داوی جی لسر شوپا شهید نوژیان و تواهی شهیدن خطا
حقیقتا آزادیه بن سریدا الشخص شهید نوجان دا شهید هر چهار پرچه کردستان راگهاندنا آزاد ام بیرتینن وکا جنه شنگاری ام شهید نوجان بینن وکا کچا مالا خو کچا وی آخیا کچا وی مال هر مالا کا ازدیا هر دایک کا ازدیا سری مالبات ساغبه بجنا خل بر شهيدا حميدة توينم أزد بيجمع مالبات وان دردلي وين رحت به هر سال البير عنينا شهيد نوجان أموكا كجا خود بير تينن ومن تين زيارتا تربا شهيد نوجان وسري مالبات ساغبه سري حوالي حماية ساغبه سري راگهاندنا آزاد هر خارو خباتي کا وحقيقة تينه عالمي راد جهينة سري هماي ساغبه وشهيد نامرين شهيد نامر شهيد نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين إيرو سال وغيرا شهيد نوجانا إشقوا شهيد نوجان بو هيفيك كتدلئ هر إنسانك إزدي شنقال دا عايشي الدنيا وعالم هم وزاني شهيد نوجان وقت فرماني دا برو خدا شنقالي راستيا فرماني خويا بكا راستيا جنين إزدي خويا بكا راستيا وان إخسير إيش دست داعش هاتنا خلاص كرين راستيا وان خويا بكا راستيا وان دايك فرماني دا إيش ديتين راستيا وان خويا بكا لي دجمن فرماني تيرا خو ندد يعني وقت العامة هاتيا شنقالي أو إبادة هاتيا سر شنقالي أو تيرا خو ندد هدفها وان بيقنا هاد وان تخواس شنقالي بقنا مركزك داعش و أولا إزدياتي إشكوكي راكن لي هوالا أفتش نهلان هدف وأرمان جوان بيق بي هوالا إشجاي آزاد بري خدانا شنقالي وهادنا بهوارا إزديا وإزدي خلاص كرين بشتي وي بو مرحلة ددوي وراستيا إزدياتي خويا بكا و تشي شنقالي دا هاتيا خويا كرين شنقالي دا إيش هاتيا تشكري دفي خويا بكا حقيقة إزدياتي وراستيا إزدياتي خويا بكا شي نوجانا نهم باتر باويجيكي وي وقتي إشقوا ديسا بهدكي بسياسة خوا أو سياسة أدفي إزديا قربك إزديا خلاص بكا إشكوكي راكا ديسا بيشمرغي روش بناوي بيشمرغي روش همو ديسا داعش بون وديسا هفكاري تركيا يبون وديسا اتفاقا وانو تركيا وداعش وبهدكش قوي يقبون ديسا وان بري خدايا أشنقالي بدها هوالي ما سي دا ده هزارو هفده دا هوالي ما نه هوالي ما شهيد خصن بشتي وين ملت ازدي بد خدانيا كم مزن تشيكر ملت همكا بري خدانا الساحة بد خداني وقوتن ام تخوازن ام سر اخو خو بعيشن لي دجمن زاني بهدكي زاني افراسي همكا قنش خويابي او ده هوالي ما هدف كتن يكجي انداما تاجبو نازبو شهي نازبو وادي شهي نوجيان بو تلقى بري تقاندين وين مدهريدا شهيد نوجان دان وشهيد نوجان او كتبونا هدفش قرا تي شهيد نوجان شهيد بايخن ووي راستيا وان مدهرة راستيا وي بد خدانه او راستيا خانه سهري دا نواس نونه او خانه دا خويا بي هدف فدك او بيشمرغي روج او راستي خويا نبي او حقيقه فكري وان خطر سر شنغالي ولا شنغالي سازديات ياما وان تخست او خطري خويا ادفين ديسا ازدي بفتسن وقتل عامده بمينن وراسيا ازديته خويانكن لي شهينوجان بكاميرا خو افي بد خداني هموجي او زلما ابيش مرغا بطلقه كتيني ملدا همو سوران بكاميرا خو سوران لي مع الاسف دجمن بري خدا راگهاندنا آزاد راگهاندنا راجن دیم بجن اشخوب پیشنگی بد خدا نین پیشنگی خطا راسن خطا آزادیین خطا تکوشینین لي دجمن شهينوجان كرا هدف لي أما وكا ملت إزدي راسي أم شهادة شهينوجان قالك إيشن أو ملت جايشن قالي دماي أو ملت بد خداني كتينا نف بد خداني كده أم قالك بي إيشان سالاوية هشتيج قال لي أم وكا كتي إزدي جنين إزدي حتى تاليجي 6 سال جي درباس بنجي أم شهينوجان بيربين إجبار أو وقت زحمة وحققة إزدياتي خويا كرنجي مقابل
وكجي أم ناهل شهيد نوجان بيج بيراكرين وأمديم شهيد نوجان إشقا شهيد نوجان كجاك أم وكا إزدي كجاك إزدي حسابك كجا شنقالم حسابك وحتى تاليجي أم ناهل شهيد نوجان بيج بيراكرين إشقا كجا ما هون بينه راجين ده بدها كجا ما إزدي نوها بيشوبها شهيد نوجان راجين ده إنه كارو خباتي خون ماشينه وبرقدانا شنقال خويات كن وأمجي حتى تالي بيشجريا ويتشتيت كه ومسر بلنداي أمي شهيد نوجان استيركا آجاي شنقالي أمي بيت بينه.